Ona miaka iri itathirite kuma gitaro kia Mount Kenya guthukirwo gituro kia munini wa president na Rigathi Gachagua kiyukia matamu maya. Riu gitaro giki gitire kia gwagwa hari uteti, dalili ciothe ikionania githaka ni kianitie mbwe. Ikinya ria mubunge wa Kiharo Ndindi Nyoro gucokaniriria namba nene ya mbunge kuma icigo itiganite bururi-ini hari mwaka muhituku akirugoria mutaratara wa mathomo wa masomo bora gicigo-ini giake kia ubunge gikagwetwo ta haria uge wa Ndindi wambiriirie kwiyumba. Undu uyu ukioneka gwithegea ona makiria kuria Ndindi akoretwo akihimbirio thabari-ini cia kuriunga ituri ciothe cia bururi, na undu uyu ukoneka gwikirira mwena wa munini wa mutongoria wa bururi guoya. Ndindi wendaria umukania kana he kindu aretha indi miario ya thiriti yake ikionania hari na nyungu irarugwo. I want to thank you Ndindi. Uongozi ni kujituma. Huyu ndio mouthpiece wa president wetu. Kiria kiarumirire ni abunge amwe kuma kaunti ya Murang'a kunyitanira na kwanika king'ang'ainio nyiti mbaru wao hari Ndindi makiendekithia Gachagua karekio ta ciuma hiu ni President Ruto ta munini wake githurano-ini kia mwaka wa 2027. Turera William Ruto agiuka 2027 ndakanoke na Rigathi wa Gachagua agoka na Ndindi Nyoro tondu kana Rigathi wa Gachagua wira wake ni gwakoe murito muno. Rigathi wa Gachagua ri atungata deputy president kimera kimwe na kimera kiu kigia 2027 ri na Ndindi wa Nyoro ri atungate. Unataka kugawa mzee akiwa hai? Surely you people, what is you young people, what is the problem? Sisi Mlima ndo tumekuwa wanjinga kiasi ya kwamba tunavua tu katika kikapu ya samaki ambao tumeshika. Ndugumano nekoneka gukorwo na arumiriri na ugiriria kuma o mwaho makirio nyiti mbaru kiuma kaunti iria o mwe waya iri aumite. Ndindi akihimbirio ni aruna ake kuma Murang'a gukona watongoria kuma kaunti ya Nyeri makihimbiria kao gwiciarira. Turenda nduthi na tiboda boda. Turenda nduthi iria citwarithagio ni thigari. Sisi tunakutaka mwende pale tu presidency. Na mwenda thia mabigoro. Mundu ndakanoe kahiu ugatheca muru wa nyina mugongo. We will not allow our son to go through that at all. Kama mbaya mundu tuturo na tugithiuruka guku tugithiaga gucoka cokia kana tugitua deputy president ti mundu ni gutumwo matumito. Ona gutwika Gachagua ndagaga gucokeria mugwe wa utuko na haria wokira mahinda kwa mahinda. Ndindi Gachagua kwaga kumukania wega kaingi akioneka gutariria ati we na Gachagua ndumwe na President Ruto mario kiondo kimwe gutari urakunya uria ungi. Tangu zamani this region of ours has a history of traitors and betrayals. Kama mimi nikiwa budget, Sudi akiwa engineer akiukanisha waya, hana waya yake anaukanisha ya wadosi wetu. Miario ya gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki egacora mbica ya ati ndeto ino ni yambiririe kurehe njukiriria. Riu gavana uyu akiorota andu aria atanagweta akimakuruhania na kwahithia uria wonania mwaho uria aranyita mbaru. Kitoka hapa leo utasikia simu, ulikuwa unafanya nini na Ndindi? Kwani what is wrong with being with Ndindi? Mimi nimeandikwa na watu wa Tharaka Nithi County na wajai niambia nisi attend function moja na yeye or I don't support him. Mundu gwitwo Rigathi ari thirikari-ini na ni athii na mbere na gukorwo thirikari-ini na ni etetere kuu tondu ni turona ni arahurwo bara itari na njira, no ni matige gutukania makiuga ati arahurwo ria Uhuru ahurire Ruto ni mundu wa maheni, ndari kuhurwo ahurirwo ni Rigathi ni mundu gwitwo Uhuru. Riu kiuria kinene kana gitaro gia kirima ni gigucokereria kwaria na mugambo umwe uyu ari undu wa kuheo maitho. Andu-ini a Kameme TV retorako ni Bataru wa Mwangi.